Dobar dan i dobrodošli u još jedan postlovni klub. Današnji gost nam je emir od Katara, Sultan Al Musur, šejk od Maline. Dobrodošli. Sabah Al Kair. Kih halak. Osim Fimoze, jako dobro, puno hvala. Kako ste vi? To mi je žao za čut. Vi ste došli u Hrvatsku kao investitor, mogući kupac cijele države. Ne morate se ispričavati, nama je iznimno drago, naime, velika otkrića nafte u sjevernom Jadranu, o tome se radi, zar ne? Dakle, kako vam je do sada bilo u Hrvatskoj? Very nice bio Sabor, very beautiful, very. A kako to mislite? Delibatska peščera. Ali mislim da to nije kod nas, to je u Srbiji. Shut up, please. Drave, ne vidite Kamila, to Hrvatistan i vi nije dekoracion Sabah. I koje bi nam još prednosti bile? But we got very big rich people, little, and very big poor people. And you don't like Jewish people, and I like the fuck Allah salam. To je istina. A koje bi nam onda mane bile? Pizde materina, da fali Dražen Žanko, like Tito, tuđi, a to Saddam Gaddafi da vezi. Da fundamentalizam kada... Dobro, ali imamo Željku Markić. Pa to te fukara. Dobro, tu ste u pravu. Vi ste nam tu neke donijeli snimke koje sad upravo u režiji su počeli puštati iz bogatih arapskih zemalja, pa ako možete malo objasniti ljudima šta se tu događa. Ako se grafa, Saraki ide will come back to United States of America. And we got to come back, da sedovi where se da crash the aeroplane, da se da fundamentalizam. Dobro, sigurno vam fali kuća kad gledate ove snimke. Kada fali 200 virgin, my friend, da drink and alcohol, da whisky, i on laka whisky bude. Dobro, ja sam mislio da muslimani ne smiju piti alkohol. Drinkin, fit voila, ja da bi mas drink very voila oficina. Fakat. Razumijem, da. Puno vam hvala na ovom intervju. Nadam se da će vaš savjet saslušati i naši zakonodavci i to bi bilo sve za ovaj poslovni klub. Puno hvala. Salam alaikum, my friend. Može jedna bez maslina ipak. A kad vidiš? To nije kod nas, to je u Srbiji. Shut up, please. Drave, ne vidite Kamila, to Hrvatistan i vi nije dekoracion Sabah. I koje bi nam još prednosti bile? But we got very big rich people, little, and very big poor people. To mi je žao za čut. Vi ste došli u Hrvatsku kao investitor, mogući kupac cijele države. Ne morate se ispričavati, nama je iznimno drago, naime, velika otkrića nafte u sjevernom Jadranu, o tome se radi, zar ne? Dakle, kako vam je do sada bilo u Hrvatskoj? Very nice bio Sabor, very beautiful, very. A kako to mislite? Delibatska peščera. Ali mislim da... Dobar dan i dobrodošli u još jedan postlovni klub. Današnji gost nam je emir od Katara, Sultan Al Musur, šejk od Maline. Dobrodošli. Sabah Al Kair. Kih halak. Osim Fimoze, jako dobro, puno hvala. Kako ste vi? And you don't like Jewish people, and I like the fuck Allah salam. To je istina. A koje bi nam onda mane bile? Pizde materina, da fali Dražen Žanko, like Tito, tuđi, a to Saddam Gaddafi da vezi. Da fundamentalizam kada... Dobro, ali imamo Željku Markić. Pa to te fukara. Dobro, tu ste u pravu. Vi ste nam tu neke donijeli snimke koje sad upravo u režiji su počeli puštati iz bogatih arapskih zemalja, pa ako možete malo objasniti ljudima šta se tu događa. Ako se grafa, Saraki ide will come back to United States of America. And we got to come back, da sedovi where se da crash the aeroplane, da se da fundamentalizam. Dobro, sigurno vam fali kuća.